thauram ngasi Kangpokpi district ki Konsa khulda pangthokre CMN Birena Primary Health Center ama sanaba urepuyung su tamkhre Mayai thangba Mumbai da laiba mathol humfugi building amada mai chakpada masa kanjanaba taramapal suba floor da ki chongtharakpada miyoi ama laigidre amadi miyam ga mima nadrabi nupi macha amabu yumdagi faduna pukhraga ijat sokpa thabak chathabada chenariba miyoi sing athuba matamda wayel tawduna maralgi matung ina dandi piu haina wakat mi pampi miyam na government na piba COVID-19 ke SOP sing ningthina ngak na chatuna chathokpa matamda mask upiba sanitizer sizinaba Kutsa sing na toy na habiba amasung foot taruk ki distance ngak na chatpa haiba chat na kanglon sing asi tung induna COVID-19 dagi ngak thok minasi loina na chahi tarani palgi mathakta laiba miyoi sing na COVID-19 vaccine soidina kap thok piu kurumzari PONYTV meeting tabidi basing butaram na opcheri hauzik pau sandok na pizari Chief Minister gi go to hills ngasi Kangpokpi district ki Konsa khulda pangthokre chingtam thong manana punna chawkhat minaba haiba sigi pandamda Chief Minister gi akhanaba policy ama oiriba Go to Hills 2.0 ngasiga tharga Kangpokpi district ta pangthokpa anirak subani Thauram aduda Rajya Sabha gi MP Maharaja Laisemba Sanajauba Education Minister Sorokhaibam Razen Tribal Affairs and Hills Minister Wongjaging Walte Agriculture Minister Oinam Lukoi MLA Ngamthang Haukip Deputy Speaker Kongkham Robindro MLA Karam Shyam, MLA Haikham Dingo, Kangpokpi District ki Deputy Commissioner Somorjit Salam amasung tongan ba government ki official kayana sarukyaki. Ngasi ki Go to Hills ki thoram adugi manung channa Chief Minister N Birena Kangpokpi District ki manung channa laiba Lanka Village da Primary Health Sub Center amasana ba urep uyungsu tamki. Lambaji tauhera kuhai jibame Kwangti bibo em tentonang masai ebi kediwangbo em tentonang masai ebi kediwangbo nai Mumbai da mathol humfu laiba building amada mai chakpada masaki chahi kuntra surabat nupa ama laikidre mayai thangba Mumbai gi Kari Road ta laiba Avigna Park kauba building asigi taramapal suba floor da ngasi ayuk pung taramathoi ga minute yangkhai mathoi taba adwaida mai chakpagi thodok asi Thaudok adu thok kibani hairi au Arun Tiwari kauba miyoi ama maidagi masa kanjanaba taramapal suba floor adu dagi lamaida chongtharaki maha kem hospital gi civic body da laikan nanaba pukhatlakpada laikidre haina BMC gi disaster management ko sel na fongdoki mai chakliba adu kannaba mafam adu da gari kunmari changsinduna mai muthatnaba honari hairi Inglising ani taramapal gi July taramathoida miyam ga mima nadrabi nupi macha amabu yumdagi faduna pukhraga izat sokpa thabak sathabada senari ba miyoi sing athuba matamda wayel tawduna maralgi matungina dandi piu haina uripok nupi apunba lup yunalgi uripok polem laikai amadi yambem laikai apunba maira paibi nupi singna ngasi ibonton sana Girls Higher Secondary School mamangda wakat mifam chathakri wakat mifam aduda Handicap Development Committee Foundation amadi Parent Guardian Council Manipuri gi Mihut Singh su sarukyaki 2019 da uripo polem laikai dagi yungkhai bam abenaw kobi nupi masa ama masagi pibam soinai rabi nupi masa sibu uripo polem laikai dagi masagi mayum dagi sakhang da bam yoi kharana ahing amma phaduna pururaba matungda
nongan bada imungi manggonda thamambagi wathok ama local paper amadi imung manungi mioi singna akogi uripok nupi apun balup hari balup asida drakas tharak padagi hari bang asigi wakat mifam asi uripok nupi apun balup unal amadi uripok yambem laikai maira lup amadi uripok polem laikai gi maira lup ka loinana all Manipur disabled person association hari ba lup mari sina pullaga ngasigi wakat mifam asi iboton sanai school da mamang maktada aikoi pangthok sabani Singzamai AC da handak political party singi marakta thokiba khana chainabagi thaudok sing adu amuk hana thoktanaba Singzamai AC gi intending candidate ngangbam Robert na luchingduna ngasi santi oiba miyamgi rally ama chatkhare Ningol Jacoba kumhaiga mari lainana Sigi rally se handak Singzamai da khana chainaba thokiba adu thoktanaba peaceful election tawnaba 2020 adugi ni chapiri se agenda je Singzamai gi development gi matang da ko aduga koi sotori ba mayam se semgan naba the center di project poraga Singzamai je sakhon naba gi ni adu main agenda je maximum hoi gi scheme ga gi porpa center da gi aduga development program khanja je ina tamu ge miyang dai mangjin thai di kendra 60 yang ro di Singzamai na khai sakhol hai nei ne adu but handaki covid sida yamani handare economic crisis ki type ni ko ado si karakan honaraga amuk develop tawna be adu gain factory se Ningol Jacoba kumhaiga mari lainana Manipur Handloom and Handicrafts Development Corporation Limited na e-catalog among si Wangkai Kaithel Asang Bida Laiba Panthoibi Arcade launch tawkhre Tharam aduda Manipur Handloom and Handicrafts Development Corporation Limited ki chairman S Achoba Singh su saruk yakhi Paugi marak thatna atin ba break amtang lawminasi Admissions open for pre-primary teachers training courses. 10 seats per batch for 6 months. 90% job facilities, also available online classes. For more details, please contact Nawa Singdamsang Office, Changangai, Makhalekai. Contact number 8837483810. Dedication to fulfill PM Modi's mission to bring clean water to every rural household in the country. CM N. Biren Singh has already announced that potable water would reach all households in rural Manipur by 2022. How ambitious this task is can be gauged from the fact that when the National Jal Jeevan Mission was launched on August 15, 2019, only 5.74% rural households in Manipur had tap water connections. This meant that out of 451,566 such households, only 25,920 had functional household tap connection. But in just 2 years, that number has grown to 235,628. That is from 5.74% to 52.18%. 284 villages and 255 panchayats have already achieved 100% FHTC status. Such has been the seriousness of the government that 2 remote villages close to the Myanmar border, Khangbarol and Khenjoy, have also been provided full regular water supply. These villages were once severely infected with insurgency, but now all 155 families there have tap water supply. Despite the massive COVID-19 outbreak slowing down the progress, CM N. Biren Singh is determined to provide every household potable water supply by next year. As PM Modi aims to bring clean water to every home in the country by 2024, CM Singh is ensuring Manipur is at the forefront of this mission. Breaking matungda makata papaw. Lamsang Assembly constituency gi oiba miyamgi mifam ama
ngasi ayuki pung tara taba matamda pangthokre mifam adu khongampat mayai laikai da leiba arambam karamjit ki yumda pangthokhi mifam aduda lamsang AC gi unorganized sector workers union election core committee amadi election gi booth level committee semki Forest Environment and Sericulture gi Minister Awangbau Newmai gi meeting makada outreach program ama Tamenglong district ki Tausem subdivision gi manung hanjina laiba Zailadjang village ta ngarang pangthokre thoram asi NPF 52 tamai gi area unit president Jonathan Gangmai le lujingduna pangthokhibani Tazizang Women's Society amadi Zailat Women's Society na nat ki oiba zagoi isai khudol tamduna miyambu taramna oktuna thoram adu hawdokki Thoram aduda wangang kibasingna Minister Awangbau Newmaina miyamgi damak afabataba kaya tawriba adubu singthaki Loina na yumthang nariba khun manga tongtaw khwanglong luangzong taizizang amadi Zailadjang gi khunja singsu sarukyaki amasung khunja singdasu khudolpot kaya piki Thoram aduda maru oiba thodang laukiba tongtaw village court ki chairman Pongringlung Kangmaina haiki Awangbau Newmai asi 52 tamai AC gi election da vote piba natraga pidaba tidana khunja khuding makpu chap manaba mityeng yengba ngamba luchingbani khunna Newmai da vote pikide adubu mahakna vote karaba matamda khunja singna khungi awat apa pibinaba haizabada mahakna khudakta khungi awat apa piraki amadi ngasi fauba piduna lakli October tara mapalda Manipur da thunglakhiba Swarnim Vijay Marshal Victory Flame Langam Maira ngasi Assam Rifles Khuga Battalion headquarters tagi Churachandpur headquarters fauba puduna chatkre loinana road sona chingba kaya ama miyam da utkre Kuntaret Suba Sector Assam Rifles na sinduna pangthokpa program asida nat ki oiba zagoi isai thang tana chingbasu miyam da utki Ningsing bayai Victory Flame asi haukiba December tara tarukta Prime Minister Narendra Modi na New Delhi dagi lamthakibani Swarnim Vijay Marshal asi India amasung Pakistan anina Englishing ama chamapal humfutara mathoida soknakiba lan aduda India na mai pakibagi palani The Victory Flame is with us, wherein we honored the Victory Flame by organizing a cultural evening, wherein we had the various cultural dances and the band, the fusion band of 46 Assam Rifles, that has honored the Victory Flame. And tomorrow we will be handing over the Victory Flame to the 9th Sector Assam Rifles, which is again under the aegis of Headquarter IGR South. And the Victory Flame will stay at Imphal for next 3 days, and further it will move to the next IGR East and further so on. And lastly, as you all are aware, that the culmination of Victory Flame is at the National War Memorial at Delhi on 16th December this year. Thank you. BJP Jiribam Mandal ki President O Brazamani Singh na luchingduna India na COVID vaccine crore chama kapthokpa ngamkhibagi harauba fongdokpa oina Jiribam district lairiba maru oina COVID warriors singda ngarang atum ahau pikre Jiribam gi uchathol da laiba district hospital da su chatuna hospital doctor nurse amadi COVID warriors singda atum ahau sing piki Masigi matang da BJP Jiribam gi president O Brazamani Singh na haiki Prime Minister Narendra Modi na India da COVID-19 gi vaccine asi Miyoi crore chamada kapthokani haina pandam thamkiba adu yauba ngambagi damak BJP Jiribam Mandal nasu COVID frontline warriors singda harauba amadi taubimal utpa oina atum ahau sing khudol tamjabani अखोगी निंगतम भारत की याम नुवाइबा नुमिनी भारत नतना भारत लैबा प्रजा सिंह मरुइने अखोगी
हजू जिरीबाम प्रजा खाई नुब नुमिन है मरमदे अखोगी नरेंद्र मोदी लुसिंग बीजेपी सरकार हंदी कोविड-19 की खुदोंथिरम मतमसिदा मे खुदिमक भारत तले मे खुदिमक कोविड-19 का वैक्सीन काप तब याद है कि पानुंगल लोना चथरक खोंगचत सिगा लोना ngasi से अखोगी करोड़ चामा 100 करोड़ पांदम थंबा अखोगी नरेंद्र मोदी जी ना करोड़ चामा यामद्रबदा करोड़ चामा का को पांदम थबजंग से अखोंबा भाबन नुमिनि हराउबा फोंदोकपगी थौरम अदुदा सरुक याखिबा मणिपुर फूड इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन लिमिटेड की वाइस चेयरमैन के शरद कुमार सिंह ने कि मणिपुर स्टेट की डिस्ट्रिक्ट सिंह जिरीबाम चामा कोविड वैक्सीन कापथोकपंगंबा अहानबा डिस्ट्रिक्ट ओइखिबा अमदी लैरिबा कोविड वॉरियर सिंह कन होटनदुना कोविड-19 की मायोक्ता लांथेंगनदुना ngasi फावबा अवाबा कया खांगदुना होटनरिबा असिबु इकाई खुमनबा उच्चरी प्राइम मिनिस्टर ने येंगो मतमदा 100% कोविड वैक्सीनेशन तोबा डिस्ट्रिक्ट सिंगी मनुंगदा यान हानबा डिस्ट्रिक्ट ओइखिबा दुगुंबा जिरिबा मसिना अमुके हेना चाफुकचे मदुदी एखोई मतेंग पांगबिरिबा जिरिबा प्रजा सिंगना मतेंग पांगबिरिबा कोविड वॉरियर सिंगना डॉक्टर सिंग स्टाफ सिंग पैरामेडिकल टीम सिंगना जिरिबा प्रजा सिंगबो असुके मतिक एखोई अवाना थीदना होनबिरगा 100% 100% अखोई कोविड वैक्सीनेशन तोबिदमक्ता अदुगुंबा स्टाफ सिंग अदुदसु अखोई माइगीदगी भारतीय जनता पार्टी की माइगीदगी हन्नना थागतचरी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अमसुंग मणिपुर की चीफ मिनिस्टर एन बिरेन की लिचिंग मखादा कोविड वैक्सीन क्रोर चामा कापथोकपा ngamba numit asibu afaba numit amani haiduna बीजेपी जिरीबाम मंडल नसु कोविड वॉरियर सिंह अमदी पैरामेडिकल स्टाफ सिंह दा हराउबा फोंदोकपा ओइना जिरीबाम की हॉस्पिटल दा लाक्तुना अथुम अहाव पिजबनी हाइकी थौरम अदुदा बीजेपी जिरीबाम मंडल की वर्कर सिंह अमदी बीजेपी महिला की प्रेसिडेंट सु सरुक्याकी हेडक्वार्टर की कुनमाथोई सुबा सेक्टर आसाम राइफल्स अमसुंग इंस्पेक्टर जनरल आसाम राइफल्स इसकी मीटिंग मखादा कदमतला बटालियन आसाम राइफल्स नंगरांग जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट की बराबेक्रा अमसुंग ग्वाखाल हाइबा खुंगंग सिंह असिदा लैबा लाइरबा खुंजा सिंहदा मतेंग पांखरे इमुंग पुन्ना कुंट्रा माथोइदा मतेंग पीखी हाइना IGAR साउथ के चेरोल अमना फोंदोकली तमेंगलोंग डिस्ट्रिक्ट नुमित हुमनी लेप्तना नोंग चुबदगी मई लाक्तब नुमित निनी सूरे हाइरी MSPDCL की डेप्यूटी डायरेक्टर नक फोंदोकपा मतुंग इन्ना 132 kV लोकताक रेंगपांग लाइन की 12.5 MVA ट्रांसफॉर्मर असी ngaihak leitana spark thokpa leiba maramna semjinba mathau tari hairi haujiksu Tamenglong da nong sing gi phibam makhatana fataba maramna ट्रांसफॉर्मर सेमबगी थबक थिंथदुना लैरी MSPDCL ना खुदोंग चादबा असिगिदमक मियामना वारो बिदनबा हाइरी इम्फाल दंगसी फोंगबा पाउचे सिंगी मरोइबा पाउ खरा यिंगमिनसी संगाई एक्सप्रेस कोविड वैक्सीन डोज करोचा मकाबखिबा प्राइम मिनिस्टर बु इकाई खुमनाबा उठख्रे इम्फाल ईस्ट की कोविड वैक्सीनेशन एक्सप्रेस लमथाख्रे कोविड कापगी चांग ख्वाइदगी नेमबा सेनापति ना ओइरी मोरेरोमदा पुरंबा सगोल मापन पुलिस ना फाख्रे तमजनिंगाई ओइबा मिखल पांगथोक्सी पोकनाफम चोरचानपुर गिसु गाड़ी तरा मंगा थादोक्तुना वैक्सीन कापा हौख्रे पुंग कुनमरीदा मरफु माथोय पॉजिटिव ओइकी अमा लैखिदि गवर्नर ना थौबाल अमसुंग कक्सिंगदा पाइखटपा थबकसिंग यंगसिंख्रे पुलिस को मेमोरेशन डे पांगथोक्रे हुयेन लंपाव कांग्रेस लीडर ओक्रम इबू बिबू फाबा पुनबा तौदनबा हाई कोर्ट ना खंगनख्रे वुमेन एम्पावरमेंट प्रॉपर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट दा युमफम ओइरगा इलेक्शन थेंगनगरी केबी कोविड वैक्सीनेशन डोज करोड़ चाम हेना कापखिबा पुवारी ओहेरगनी मोदी एजुकेशन डिपार्टमेंट सेंजा थुंजा की मकोल ओइरे प्रीपाक नहारोल की थौदांग चीफ मिनिस्टर ना बिष्णुपुर दा सीएम हेल्थ फॉर ऑल की फिबम यंगसिंख्रे डॉक्टर गलोइना चीफ मिनिस्टर ना अनाबगी युमदा चटख्रे सीसीपुर दा अंगांग दा कोविड संदोरकलिबसिगी मरम खंगदोकलगा महिलोइसंग सिंह हांगबगी फिरेब लौरगनी चीफ मिनिस्टर अमजुगी मिखल शांति ओइना पांगथोकनबा अपील तौख्रे हौजिक अरोइबदा मरोइबा पाउ अमुखन्ना चीफ
Chief Minister की Go to Hills की थौरम ngasi Kangpokpi District की Konsa Khulda Pangthokre CMN Birena Primary Health Sub Center ama sanaba urep uyungsu tamkhre Mayai thangba Mumbai da leiba mathol humfu gi building amada mai sakpada masak kanjanaba taramapal suba floor dagi songtharakpada miyoi ama laikidre amadi miyam ga mima nadrabi nupi macha amabu yumdagi faduna pukhraga izat sokpa thabak chathabada chenariba miyoi sing athuba matamda wayel tawduna maralgi matung ina dandi piyu haina wakat mifam famkhre PONYTV meeting tabiri basingbu amukana khurumsai